Kore ke uhu whanga tua pe i ngahi tala whakatapu tua pe kua wha hau whakia ke tau ngahi prokalama tua pe wha whai i tau pare kai ata i pe ki sewa niti ai tangata pe mo e whanua ke whahau katu ai tau prokalama a laivi o e siafini wa te whakatapu ke taha tua pe te tau pe pe koe hai ngahi tuunga ke iai he pare o kuatu ai whatapu ma ke te motor o wha be ke hoko mape tau ngahi laivi ko mea ke hiki ai tau ngahi mo ui tau toi ki le rei ange ai pe toi
toi whenga ke toi ki whakalaka angi ai ngai ngau me ngai fotutu o tau teke i o tau parepare. Ko fa memore fok na kwa ngai live e toki tu ke mo fa memore angi au. Me tui koe parepare koe ni, koe parepare au tau mamahi e tau tolu, ai mea tau koe vision, pe koe vision e koe ia au koe no ngai tamu anga au, pe koe tau mui ai he whakautua, e hoka ngai vision e koe ia ke ha, ke ni hanga langa ho tau ki whanua, o tau o whai ko tonga. Sai, e taim tatau pe whoki e ta whake taha au ha, o kuna utaa palasia, ko toe hangahi lea kehe, wa ngai uhinga kehe, e nau sio mai a kehe vision e. Ka koe mea pango whoki o ome ngai mea koe au ha, o tau tuu whakamakatu pe tau tori ha, i he mui, pe moi tui kehe vision e o tau tui ki ai. Ai tau mui, mo tau tui ki ha, ke he kau whakafofonga, o tau tui ki ai. Pai whaki taim lahi. Koe taimi ko na hanga o mai hangahi information o hala mo tai to tonu. Ko FATONGIA e tau ngai poka malaivi o koe kai tau nofa tau tolu pe aha, pe tau tā ke pe tau rea ke. Koe me ngau e lahi o tau whai o tau paripareni koe ha. Koe whenga i ko toa mai e ngahi whakapāti ke ofa tuku a e FEKAU'AKI ka mo mai ke tau. Mo mai ke tau tuu whakataha o teke o tau waka. Tai mbeko na ilo ai ko to ki wawa e patoa na ko si lave pe o ke fa laivi taifo e laivi taifo ngai ngawe me ngai teke o fai ko ui ko ya ko fa ni ma no pe fi ha te patoa e ko leva ke ilo i ko fe ai kapteni ko fe ai meti uraki ko fe ngahi ai ngahi tuunga pe te mo tau fi mai e tau ilo leva tau ilo leva ta o wi kai ko team ta wi kai ko e moe ta koe mea reo tau ilo i, koe poate e kakai, koe mea tau ilo e taimini koe ha, koe poate e kakai. Ko nau tuu, huki tua. Alu, whai ho nau ngahi FATONGIA, whai e nau ngahi homo e ka, nau whoki mai, ka mata rewa ke ha, ki tau sio ku maa opo le rei atu, ai lue ho tau waka. Sai, koe, ka venga koe e ku ki laivi, matu ke tau whanki pulu wawe pe. He ku maho inge pe ke ai ha whanki mea ke ne ta ofi aki, ai hau koe e matangi ki ho tau whare. Koe taimi lahi whoke tau sia koe ki he ngahi laivi ko u whai koe i he taki o e tū pe ko Pita Pua. Tau pe koe whaunta ia o e tū. Whalau maarie. Koe usu whalau maarie. Whafofa bito. Polo kalama lelei, mea katoa whafofa bito ia. Koe mea ko maarie he tau sia he ngahi laivi o e tangata koe ni. Koe ne tala ai loi. Ko ne tala e tai foi tonu a hai mo hai. Ko poini lahi ia ne tala loi. Nak blave ki mua. Nak blave ki mua he pokala mai taha ke ha i hono to'o o e Faifekau ko ia hai Pita Pua. Pe me Siasi Tonga Hou'Eiki. Ko ngai tohi e na e whai mai pe me he Siasi mei Tonga me paristen lahi ke to'o ai Faifekau o Pita Pua. Sai, ko hinga koe ke utoi rea Faifekau he taimini ki ai, whai ngofua rewa ka te au, ke matala noa whakatokoua. He tau ilo i ko toa pe tau tupu hake i tonga, ka iaia Faifekau tau whakalala, o tau whakapaapa. O hange pe ai Faifekau koe ha, koe kawako ngai a sisu. Kai ko toa pe kui kwa Faifekau maha ngai tu ngai lotu, hoko na tore koe kawako ngai a sisu. Pe taim ko na hoko ke kawako nga sisu totong ke ha mau pe ngai fua ulerei pating nau to. Ka ui ko whakatotolo ko na ku fai, mo ngau na ku fai ilo ko to ne Faifekau e fai ngofua rewa ke te au ke ha. Fai ngofua rewa ke te au ke tala noa pe mo ui pe ono hingoa matatau pe. Sai. Ko live ko ene afi na mahino ene afi a ikai ke ufie Maria uia ke fai nga founga politiki o fai ko ia e hai. E Pita Pua. He ukai ke nofo he analaiso kai ha kai to e tausino o mai e ha o mai e family ko tamai ko i kui ko me au kai ke usa i ai i he politikari a tangata ko ni sai mana ku fai e ai fanki rea ke na Pita ka ke me mai fa mo more angeo ka ke ilo Pita ko pau pe ke fai e me au fai ko e tau matu ai time ko tau talanga ta ai matu ko tau talanga ta ai po tau au ka feitu pe ko ya ko pe ko fe pe feitu ke alo fai nganga tai fa papa ha me hoko ko tau foki mai ko ke api pe hatu e tamai me fai how can fa tangu tu kita gila te peko pe to ki mata e pe mai fai ta do vi ke tau fai ko ka kai
kau ofa u he ko e nau ngahi tala talai fare ko e nau ofa ia tau tolu tai na tatau pe matu ko nau tolu mau pe ko nau rak tomo tu mai ke ta ki tau tolu mo ngahi ki tau tolu pe ko tu ko ta ngahi ria me ngahi tala talai fare e pe mai fa e ka ko e pita ko ha me na ki alo fai he fare ko lo ha ria na fai he ku ha ufa ke ngo matua na langa pita fai fo rea po ha fa ngarea me ne o tai fe unga he po ke tau foki mai ko api e hat le fai ko ha ore ne alo fai he ko lo ko rea ku fai ke tu hi fai pe au le ko me be bloksio me ka kai ko ta mai mo fai pita ko hui ngai au ki ria fa to ko ka ko hange pe au ki fa tangu tu ko ki lalo ke utalatu ka te ko ku fa manatu pe ka te ko ore ko fai pe to onga o ki kai ke tau ka fetu te ui mai ko hange pe ko ta mai mo fai te u whakatangu tu koe pe te upe hatu ka koe. Pita, koe haha orea na ke whai he. Te ke whai whake peko peko, kai na ki koe. Ka koe hai mea tala mai na ke alo kape he. Te ke longo rewa ke ilo kuha, ke halaia. Pe harewa, pe te ke pe hatu. Sio mea ka te au, te ke siuat. O ke whase sere, he. E whai rewa ngai whai koe, ngai rea koe nuko whai koe, ngai rea e whai he tau ngai mātua ka tato. Sio mea ka te au. Tuku ho mei, he. Te nau whai ngai rea pa, koe kalase ni e hao. Pe koe kalase ni, ka pau koe fu tau whare e uofi mai, pe koe fu savolo e ofi mai, pe koe fu ha. Koe ai e befu mea koe ia tau tolu. Tau ilo ia beanga ai mamahi he tau tamai me tau whae ke aufi ai whamiri. Mana tu koe fu mea mo oni e nia, koe tau ala po whai, o whai haki whai kovi ha whetu, pe koe ako, pe koe marketi. Pe koe whepea whetu, ka hau e tala noa ki api upe he mai na ake. Mani ko TIMOTE na e, ang he kape i tō muai. Ka mea koko, mai he tamai, whakatangutu mai whai hono ako naki. Ko ea ngaia e kutokoni whakatokoua kia te koe Pita Pua. Sai, koe ki pulu wawe o e ahoni, te tau ki lave no pe, te tau ki hoko atu pe, na ku lave i he wiko o si, ki hono to'o o e Faifekau koia o Pita Pua. Ki hono to'o o e Faifekau koia o Pita Pua. Sai, nau toki mao, ko me nau ki toa e kulu, laivi nau toki mao e ki telefoni, Ki telefon ko ni pau tari atu, ma ki po tā noa pia mo e tamai ko ni. Sai, tamai rewa tamai ko ni, io na e o si whanofo pe a Pita Pua ko e Faifekau. Na e si whanofo a Pita Pua ko e Faifekau. Ka pa e mamata mai tamai ko ni i he kulaivi, ko e me ai ke tau whamatala ki ai. Ko e mo o ni ko e mai me ko ke tau sio ki ai, pe a whakapapaui o ku whanofo ko e Faifekau. Ai mea koe o kutala koe e Pita Pua. Wheho o whakamooni. Mai e whakamooni. Koe ngai ahon ke tau tala noa pehe mooni. Tataiki, o mai ai mea koe, pe te tau ilo rewa, pe te tau pasta tō me foi tala noa koe ia. Ka koe taimini, o te kia ha o whakamooni, ke whakamooni i mai, ko ha Faifekau a Pita Pua. Koe tohi koe Konifelenisi hono whiha, walu nima o i Siasi Tonga Hou'Eiki. Koe tohi koe nai whai i he toi ko ni ta te ke whakamahina pe ke mousi o pe aho tahiwa o me o i wafe tahafa koe tohi ni nai o mai ke to ai ke to o si ai Faifekau koia o Pita Kenke Pua. Sai, tau ki foki ke taim koe nai nu silai koia Pita Pua. Tau ki foki ke taim koe nai nu silai a Pita Pua. Taim koe nai nu silai koia Pita Pua. Nei alma pe Pita Pua o ha mauloto i fe, o mauloto i menkuri, e siasi whakataha koe e kautonga ai. Nei manako mape ai a Pita Pua, ke alu o mauloto i e siasi whakataha koe e kautonga i menkuri. Sai. Pero me fuko ni o ku hoko fuko ni alfuko ki mauloto ai tangata eiki pe me ai. Sai. Mauloto ai, pe maunga rewa ke alu ke ki siasi tonga koe o kautonga koe nei whakahinga koe siasi o kareri. Isas ko kareri. O lo rei pe na nu silape. Mana ko leva Pita Pua ke alu ke kisasi o kautonga na whakahinga ko ke siasi o kareri. Ala ko Pita Pua ke ai pane talanga leva ke Faifekau. Tangane ke Faifekau ko au ko tangata malanga. Ko au ko tangata malanga. Sai. Hangre vai Faifekau e TAIMI ko ia o avika Pita ke malanga. Te atu ke Pita ke ha te atu kia Pita ke FAILOTU me whanki lakanga koia o i siasi. Ma ko to e Pita whanki lakanga koia. TAIMI TATAU pe. Na e toi fie mao pe mi e Faifekau pe a moe Palestine lahi o i siasi FATAHATAHA ke FEKAU'AKI Pita.
pit ke FEKAU ke pita o mai mua haki certificate pe ko ha tohi hiki he me siasi ko na ki ai o FEMA ke whapapau i koe Faifekau he sai hoko atu pe ngau e pita me malanga kai tari e siasi tari pe siasi o KALELI fai atu pe ko ki fuo loa he fai pe ko ha ko ki fuo loa ko ke ha ngona pe uti kai pe ke mai ha tohi pe ko ha he pe ko certificate a pita ke mahino ko e Faifekau ia sai fai le vai tu uni e paristeni fai le vai tu mai me paristeni o Siasi fatataha he ke fai hono ki vakai ia Pita Pua ko nga fuo loa ai time ke o mai ai tohi me ngai me ke fa moni ko e Faifekau ia fai mare vai tu me paristeni ke Faifekau ke fai nga u ko ia ki ai sai alure vai Faifekau o fai ene nga u kono ki fa totoro ko Pita Pua mai noi ke Faifekau he tanai o si to ai la kanga Faifekau ia o Pita Pua pe mese Siasi Tonga Hou'Eiki tanai o si to he ai Faifekau o Pita Pua pe mese Siasi Tonga Hou'Eiki sai fai leva e whakamat asai fai leva ripoti ke paristeni o e Siasi Fakatahataha pe fai me leva FEKAU me ai ke to o e malanga kai ke to ngofua ke malanga kai ke to ngofua ke FAILOTU sai FAKAHA leva me ko ia ke Pita Pua sai nofo tu pe Pita Pua heki Siasi o KALELI ma go re o matapa pe ma alo pe tangata ne ngo pe ku ha ko ilo he Siasi he ko ilo he Siasi ene pa usi e ki Siasi he ka pa ko ke ufi ke me ko ni a ene ala tu talat ko Faifekau arat pio talat ko Faifekau o watu e la kanga ko Faifekau tari Siasi ke hai ke pita kenke pua ke ha ke o mai ange ho faka mooni ko Faifekau ko mai ha tohi hiki me Siasi ko ki het ke lava ke faka papau he ke lava ke mahino o ku ke qualify ke ngau ke foi ke tunga kon ku arta ko he te mo muy pe talano he pe to mahino ka te KINAUTOLU ia ta ko pita kenke pua na ha ku osto hono Faifekau he pe FEKAU le vai pita e to o le vai ko to o ai FEKAU e pe ke to e lo kai ke to ngofua ke to e lotu kai ke to ngofua ke malanga to o me ko to ko mi ai kai ke fufulo mai ko ha ko tai ro ia Pita Pua ko ki tai ro ia Pita Pua he no fai Siasi pe hiki me ai he hiki at leva a Pita Pua me ai ki fe hika tu pe ke Siasi we siriana fatahataha be goi inusila he ala tu ke kwai ki sulu ia ko ki tamai ko ki tamai amatol pe mi kolomotua he ala pe ki ai hoko tuai ko me ko nai mari ni ala pe ai ko me atatau pe na fai i Siasi ko fai ke Pita Pua to FEKAU pe ka Pita Pua ke ha o mai mu ha o tohi hiki mai mu ha tohi hiki o mai mu ai certificate mo me ke mahino ko Faifekau ko ha me na HOKO to hiki a Pita Pua pe mi ai ka pa o ke me mai hen ko tu ko mo siu angai ke tangata o kunelea mo TUKU ai kakai to lahi i society ka pa o loi mata a pe he ki he otua ko to hai ai hata tane ne ke finga ingata ke tau lava i tamani he ko ha koin o ko ke ufi o wala pe ta ko Faifekau he ka nga fanongo ka pa mo foi ilo mo on ke tala no ko ni ka pa mo fi ilo ke ai mo ta pe ke Siasi Fakataha inu sila te mo ma me ngai fa matala falala anga o FEKAU'AKI ye mo Pita Pua Pita Pua ko mo oni ka pa ke me ai o ke feinga ke ai alu ko o fa puit kare pa ke alu ko ta palasia ka kai ka ko ti ke lava ko veteki a hono to o Faifekau sige mari e pita sige mari e tau ki foi fainga tu ko sai ko rea na e fai ko pe me pe mauanga fa matala ko ke Faifekau o Siasi KALELI okupa usi ki motor e tamana ko osto a ene Faifekau ko mana vasi kau mui ko mana vasi ko mo fa fita ko mo praise e tama ko ni ko mana vasi
ho mo teke te mo fenga ke mo ki mui e ngau e tamakoni pe e tala pe ia I he whahinga si pinga rea pe mo e ngau e aku ne whai I he tau teke whapoit kare koni o kuke tala mai o koe kulupu politikare ania ka koe ha mea aku mo ui ai pe mo ui ai pe I ho talai analyze ha mea koe ke nofu ai pe ke he mea whakalau maari he ka ke loe lawi e tohi matolu koe tau e o tua e wa e ha te ke ofa ki he taha kai whihi e taha te ke ofa ki he taha ka te ke whihi e taha ha mea ku tau lue lua e tahi taimini lahi ho taimi ke politikare peko ui koe lahi ho taimi ke politikare kuo ke rea ta e whiunga o koe whai te ke ilo e koe ia ho rea ta e whiunga ho ke tala peko ukusai te wate ki whatata koe ni koe tamu ko whioho iei matangata kata kepe kakai una mamata paka te pihatu ki ai he ke lava he tamaia ke ne tala au nam tapaka tala ia koe te wifi au ia te pepisi ununa ke au ke fu nam sigareti apito kai ke ilo ia he masi ia kunga wanga ia ha wanga pia I fi ko stawe na namu me ko toke ka wifi fo kia no molo be ko me bia na auto pe aku pehe anga ko ho ki ilo elu he taimi ko te ke to e lava ko ia tala I fai ke ko te ke lava e ko ke fo I hanga ku le ko ki me na lava ka ne po ku ha ku ke lere ta off yo pe ko taimi talatu e mautol ko rea ta fe unga ko tala pe ko ha ke tala pe ko ia sai pe hata ko ko tangata ke una ke o ki nam tapaka ta mai kai ko ke u me awia o ku kai ke toi ke te mo fahinga lue ko tau fai tu ko I taimi sai ko ki tu mai ko tamat ko ku ki fe hu I ko ku ki fe hu ia tu ki a ko e Pita Pua ko ki fe hu I pe ko ha me na ke ki fai tu ai ke pe hatu ai siasi fakatahataha ke de koe ke fai mo o mai ho tohi ke fai mo o mai ho tohi Faifekau pe ko ho tohi hiki tali mange fe hui ko ka deu ha me na e tu ai ho tali e fe hui ko pe hatu pe tahataha pa fai reva mo mai ho ki tohi hiki ke fai mo mai ke mau fai re fe ma o Pita ka FEKAU Siasi ke na ma popo fa papau ke fa papau ke ha Papapau ke ko FEKAU na to. Fainga. Ilo ki mui, ta koe ke mo oni mene talangi. Pea ke hiki me ai. Pea ke hiki me siasi kareri o aloi ke siasi whakatupuseria na whatataha koe ia I nusila. Koe me a tatau pe na e hoko atu ai. Sai. Ko e tau ki I pulu vai veia ki he ahoni kai ngā whanongo. Mo kata fo memori koe te hau au ia ki he ni ke hau hataha sa ia hei po kalama ko e hau pe aku ki he ni ke ha ke tala pe ai mo oni ka pau ko taki e ko e faunta o tu Pita Pua o kune tu pa ne ka kairi o ne pe o kune tala pe ko e mo onia ko e loie me ako to pe hangi ko glave ko e nafi fe mau ke o e video ko ni ke ne tari mai nge e ku fehu I hame na ke aviai ke siasi I kareri a ho o tohi Faifekau ke mahino ke Faifekau ko ia mahino pe me ke hiki me ki talu elu pe te talu elu pe ko kore o koe ka kai to lahi una fata mai ko kore ai ngahi whaka mo oni koe mana dui ko ngai whaka mo oni me koe na ustalatu pe mo ta ke Siasi Tonga mo ta ke Siasi Tonga tau ataina he ko tui te nau fia ke talatu iyo ko Pita Pua ko FEKAU ko Pita Pua na sto on FEKAU mo ta ki ai o te mo to pe mai ke un meiri atu pe te ke mo ta ki ko fa mo ni pe hange ko kulavi ko ki mua hange ko ngai tala no ko hang ko ni na ki telefone na fai mai fa fo pe te tala no ko ki utoka ngau ha me tala no pe fa mo ni pa te ke lava o mai ki fa mo oni na e to e fa no fa Pita Pua ko FEKAU ko osia foi ko osia tau sa mena tau ka ko ngau e ko fai ko mui le re ngau e ko fai pe fa papau e ngau e ko fai ko ke tu no e me pe ha he o pe o mai ha fenga mea e lava ke ta palasia pe lava ke uesia ia IKAI ko ya ngai a e tau fe kumi ki he mea ko ko mo on mo toton
o ku kai ko ki i video o ku kai ko whanongo tala noa mei tonga o ku kai ko mea o mai e hai o ku kai ko mea ia ko ia ko ngai mea ko to pe o mai he o pe o FEKAU'AKI mo siasi mo akirisi mo pureanga mo ya tuku ke tau whanongo ke he whare area ke tau ilo ko mea ko ia nei tala nga ia tuku ke whakamaunga ke ni tala mai o ku kovi e ko nei os mahino pe mahino ai ni na ufutaratu ku live ki mua tau longo ai he ki motu a koe ni ko lau hufanga pe whatapu tape mo lau tau longo a e tau loto ita he ngutu ai ki motu ane pato mo ene nofo ko hoka pe a krisi ka tau whai pe foke ngawe tau whai pe ngā kakai ko na nau ilo koe a lau mo mono hoa tape moia na nau whai pe ngawe hai ku anga longa a koe a mo ua he whakamau anga koe mea ia ko oktoton koe ke tau tala noa ki ai koe mea kui koe mo oni moe totonu. O kui kai koe ki video na erea a kiriso mo whanongo. Mo sio mai. Kumi mau pe whaka mo uni ke tatau mo mea mo urea mai ake ope. Kou tui a hui Pita Pua. Kou tui a hui Pita Pua pe koe whauntau i tū. Koe mea ku mahu inga na whakore ma peka te koe. Hau ki tau tuu whataha. Koe lea te hoko koe ko hatakilotu ka pau ko hatakilotu kita. Ai mau pe ke ngau e lau maria o ko hake ai mea koe o tuho ata mai ko hai tatake e lau maria fai ke tonu rewa o ngau e ka pai ke lau maria ko ke ne tatake ko ha me fai ko puhi mai peha ko puhi mai pe he o pe ko mea ko ha o si ta pala si ai koe mana tu o kai ko kau po pe o kai ko tonga ni o tau tala noa ki ai ko teke e patoa ko teke pe e patoa mai patoa ko tu e patoa ka lava ke tau pure anga mai kakai e to le rei anga ke siofi whakaluku fua ha kakai le rei ke na hoko hamlista kakai le rei ke na hoko paremia tuku mai ke kakai kai tuku pe mua ka no pere ke na whakalangi tuku pe mua na tolu o fa mai ke sio mai pu kai anga ia si e mau teke ok fai ai patoa ko anga ia e mau fotu tu ngai lao e no ke whakapapau ka fai anga ku tau pure anga ko pau ke mui ai whakafofonga mo minista mo tā katoa ki he lao e ono o tau popo i mo teke. E aho, pe tau mai o more whawai hufanga i whatapu i he i o pe ono whamalanga i ngai mea koia. Kai ke, koe tau ki pulu wawe peia ki he aho ni, ke si whakaha watu. Hangi, si whakaha watu ki he tangata ko ni, ka pau kua whenga maari, o wha mai o sio heu ki laivi. Sio heu ki laivi, pe ke sio i whakalerei. Sio i whakalerei, tā mai kau. Koe Facebook au koe ke hanga polo ka hataha. Taru pe o se kulaivi me tōtou tā mai kou tāri. Mau he kakai koe nau iru ta koe ka tangata oe ke politikare o ku nau toe o havare nau tore mau pō tala noa. Tuita tā mai ke ta tala noa. O kui kai koe aru ki marai whakapuna rie ni mami ea toki whai mai. Ko ule raki ken pela. Ki poko kona. O kui kai koe whaunga ia. O kui hanga i koto e tuku hifo koe ki lalo. Mo ni pe hore au ya ko taimi au ke lotu ai ki lalo tala ko ke patua lotu ki lalo ko taimi au ke lotu ai ki lalo ko lotu he pha mai me ko ai funky phone ko ya please Pita Pua call me te ho we wa fa telefoni os pe nga we ko ha fa mo be ko Facebook au le be unlimited dia ke haere mai ko tau fa mo we ka taimi te ke ta me ko e pe tit ko ta pe ko tatang ko taria tā mai ke tā tala noa. O koe hau he o peo whai mai e whaka mana, koe hau he o peo whai mai e rea maari e IKAI. Tā mai ka te au. Tā mai ke tau ki tā pōtā no ke ngari, koe anga ia e tangata. Koe anga ia e tangata to koua. Koe anga ia e tau teke. Mana tui ko whakatau koe katau mai no teke a fisi, po koe tau mai o teke a niwe. Koe tau teke ko tau ki ni mo tau ki i whonua. Ku pau pe ke me au ke tui kai pe ke me mau tui kai mo ilo ka tau ka loto mau lo come together masi ko flow ai vaka ko toto atu ko malo hi ndaka tau te ke ko te ke ko atu po fe ko te te mau ko tau te ke pe mau tau tui ko tau te ke pe ai me apeta kai ke ko ya ngai e ku ki i po kala mai fe fini ko re ka mo tol ko to pe mo si fa ta mai ka te au fa malo to mo ngai to koni mo ilo hange ko me ko lave kai ko tu me alele na hanga fa manatu mai peka te tau tole ha fa manatu mai te tau tole ha ai tuk fonua
me ale re tu fonua ia pita me yang mau falala pe mau me via ko ia kono mau pe ho to hanga ko o hake ko ho to hake ko me a hange ni ko ala pe ko ho to hake ai tu fonua ku hanga ko ha ku hanga ko tala ko mau to ru ko FAKAHA ko tonga mau to ku ke tala ko mau to ru ia masi lai pe te ngai lai ku hanga fu mata tu hifo pe mato ko oi ko ha ko e tau fe hia ku ka ke no foi poini ku ka ke no foi poini analyze ha me no fo pe foi me ko ia ko tu fe ho te ke hu mai ko pe mai ikai ku pau pe ke ure au ke tamai mo fa ku pau ke ure au sio mai fa more atu o fa mai ia o fa mai atu ko wa o fa mai hau ke tau tu FAKATAHA hau ke tau ngau FAKATAHA hau ke tau teke FAKATAHA fu vete ka pe ko no fo ka lava ia mai me pa pe lahi o kau viu pe lahi ka kai o kai poini ia Pita Pua whakaonga ia lotu moe mama o mai koe ka ki tau tole o tua whakaonga ia tā te poko TIMOTE si whewea i saibe kai taki popola tā mai ke tatala noa tuka hake pe mea koe ripati hake pe mea si te ton ke tau ki pokalama koe ton ke mai tama kona ke tau ki so mai o ku more TAIMI mai nongo fua pe whangi pokalama mau whai ato mau pare koe mau pokalama o mau nofo taha pe ki ngā we e visione ai visione ko mau tala ko visione palaku visione tene hangau tamate atonga vision ai visione ko ia ko fie koe ke tāmai ke tau ke taki popo tala noa na lava ke ki tala noa ta koe o te atu ha mamba ke te koe o FEKAU'AKI moea mo e visione koe angaia e tau ngau e whapoi ka repita kai ke koe tau whamoni tari mai ek fehui ko hame ne ke ave ai hame ne ke ave ho tohi hiki ke mahino ke siasi ke mahino ke siasi ko Faifekau ko ko ma wai fa matala falala anga ko ma wai fa matala falala anga o to fo pe ke siasi ala da ra ko Faifekau ko o atu ho malanga o ate me ko to ke fa siasi pe ha fe ma me paste ni ke moga porque fema o Pita Pua ke o mai ngai me ko ni mai ne tohi hiki me sias ko o mai ange ne tohi fra mon ko FEKAU ia ko nga ke ha ke fa papau ko FEKAU ha me na ko mo ki fa nga fuoloa FEKAU mai me paste ni ke FEKAU al mo fa ki ngawe ki o fa ki ngawe ke fa papau ko FEKAU e masi pe ha fa ye de fa dotoro ta ko ha ta ko sto ho FEKAU o ko hai khare FEKAU nei fai mai me pasten lahi FEKAU e pikai ke to o me ai la kanga malanga ko ke to ngofua ke lotu mo ha se ke mari kai ke fu lo me ai kai ke fu lo me ai homo ho ki no fai hiki me ai hiki me ke sas we sidana fatata ai ne ukia yo mau to ko ko mau to ko ni me kol moto be ko sopo ta fa o ngau pe me ai alo tu gai ko ha ko e me atatau pe pita mai nge ki me ke fa papau ko te aru ngai siasi u pau ke faire me ko to pe ke fa papau tunga ke ilo ke ta ko to pe no tu unga siasi ko e me na fa la pita he taimi ko lai vai te ngau e ke pe FAIFekau ko i ko me ko fa no wai ko FAIFekau ka he taimi tatau ko to e fa feu ia ho FAIFekau ka kai to la FAKAHIFo ia ka kai tola ko e uhinga na tu ai ha fai ki fe kumi pe ko ni pita ke fa papau o hinga ko ki uia kai ko ai pita kenke pua he ko ma wai fa matala falala tu ko ke pita ko ke o si ui FAIFekau fai ia mo ke asi mai ke tatala noa fai mo ke asi mai pe ka fai mo tapu no ko si pai ala fai mo reha me ke fa papau ko yang ai ko tau pol kalama ko yang ai tau kume moni pita ko atu e fanki me ko ni ke FAKAHA ke kau popo ke mousio ke tangata o kune tuku aki e taha ko toa pe aku loi ka ka bau ke lava ko analyze o me ko e pita ha me ko te ke lava analyze mo fuhu ho FAIFekau ke foki mai ke ko te urea be ake me ko ni kai o aku ha ko ke ha o ta me ke teu ka ke elo pita o te ke fai ha mea i he fonga ka he to hiri fa ke mala ia ko ulu tau sia ke fa ki mea kon ko hoko taimi
le pe matangi ai ngawe ai patoa fai TAIMI si pe kwa ha be fo yo ngongo mi America na hanga fine matu au ta ya hai mo hai pe ha fanga covid ya firia fanga covid ya toi kai tola pe tala ko ha tala pe ko patoa Maria ko hanga etau etau toki o sen to hai foi me o sen foi tala no na ha na ta ya piven ko texat ka piven na piven ke si fe ke masi u fa no ke fere ma ki na ta I ko e pa ta mai piven ko to a mo hen to ko ko ha e ngo ko tala to pe ki me ke masi o ko vare ma pe masi ia ha e fai nga ngo pe e tonga pe mo si o a ki ngau o ku fai e tu pe ta pe ngari pe mo hingwa ko tu ko TIMI usu pe hua whakalau Maria ke ne hanga ha o whakarerei e fo I mea tokua tau si ilo pe hona tau si ilo pe tau pe ai mea kui ko usu o mai fo hingoa whakalau Maria whakapipike mea ko usu pe ko me ko na me usu pe ai pe hanga ENAU rea mo ENAU whainga po kalama mea ui ko fo hingoa ko ha ko usu usu ko hingoa ia pe ka tama founder Pita Pua founder of TIMI usu whakalau Maria ta fo ke tai mai o ta mai ki ta popo ta no ta mai ki ta tu whakataha ki ta langa ko fe mea ki ta kai foke ata mai ka kai o ku IKAI ko hoa ke pe kai mea praise the Lord awe Faifekau o tau ki se e tau e mea ko na ki se o fa mai ho ki poko I mata hu mai ki ta po tala noa ta mai ka ko henga ku ate ki FATA'AKI mo na ke tu hake o alo kore fa mamate ka Faifekau he ke atu ha tohi Faifekau o ate ke fai hala he me ko ya he e foki o covid ate ko mai no ka tau he tohi ko ka ke to e foki ki he siasi ku pau ki ka mata he ako mo ha ke ki toki alo ma ho la kanga Faifekau ai ke tawanga whakakalaisi pata unganga whakatoki lalo hangi ko kalaisi na hawa kalaisi ki mamani na isi pi pia whai hono ngahui kovia kai ke tau vā ta tau ka ko mau por kalama ko mau tala koe mate ai tangata I pari mea hufanga moe koe mate ai hai mo hai koe ha to he o toa ENAU mo ui ko ha ko I ko ENAU tuto anu kalofa ho mo foi vava lo ho mo foi Masi mau kata ki pe ka mo ngawe ke me ko whakana fala. Ko rea ko ka mata ke ki like. I start to like whakana fala. Because yo ke rea ko ke fai pe rea ko to ake ka front line. Tu ho mo whakana fala. I like to say that back to you guys. Ko mo me ai ko fai ko whakana fala pe I time ko to pe. Hu fanga whakatabu ka whanongo pa mo fa mo morea nya. Olo ko kurea ke pe ki rea ko ke ngoi o ko ngoi tu kina. He koe ke ko I pehe pe koe ke ko I pehe yau pe koe ke fekau yau ke uria pe ka nge ko I fuka te au I ro ko to e fekau pe nge re ko I fuka ke whanong ke nau fanki rea au fai ak ENAU live ko to e foi whakana whala I like the words now Pita Pua whakana whala ko to e whakana whala to koa manatu I mau pe ko e taim ko pe tau rea ko pe tau fai hala fitu mai tato he tau tamai mo tau fai fatangut ki lalo masi ko ha hore na lo fai he ko ha me na fai he ko te fai ko ai me ko ya a ko tato he tau tamai mo tau fai pa tau ilo ko tau pe ke tau rea fitu ko hai tau o hake ko tau tamai mo tau fai mo tau family mo hai ko tau pe ke rea fitu e talat ko tamsi a hai pe foki a historia me fa totolo ki ta mai me fa e ko pau ke fai ono e ke ko live ko ni ka hanga me ko pau ke ko poko me fe ko hai ne ta mai me fa e ko hai ne hai mo hai ko e me ai ke sio pe ke ilo I TAIMI ko to pe ku ke live ai ko pau ke fai ono ki sio I ko pe ka pau ko sio I Pita Pua alu ato tau ki api ko api na ka ke le rei ko api na ka ke ia sisu ko api na riaki pe fainga ta e pe ka kita ke te hau he ngai por kalama pe ni ke te lava tala ile Konifelenisi tangata mo me ke te reaki pe ka pa ko api na langa ake na langa ake foundation ko ya ake eiki mo ofa mo fa more mo merino ko me ko e mau te ke ha me ko ngai fonga ko ya
Koe mea pe te whakaosea ki ta laivi. Ka pau he kai te ke ngoi a eku kore ka koe. Ma eku prokalama te eku rea ka te koe. Mana toi ko ape ki whātātake ke sio ki ai. Au i tonga o hore pe ku taki mai ki ta he pure ako. Ta masi koe ne masi. Lolo tonga lere mea wai ni foi kape kape. Si tu a te pure ako. Omi ki tau tō whāna whakatangutu. Behevo, masi. Koe harea na ke whai he. Te whai whoki he ki loi tau awe. Ia nau kape kape. Koe pehe mai ka mai moi whai. O kei loko horea koe na koe hake piki tau tolu. Koe hake piki tau tolu. Koe uhinga e pita ko whamanatu ai ka koe. Ka pau koe sipi ngana. Te koe te ke o ngoi koe hao mei tuu kina. I ho laivi ho rea o ku whai ke kakai e whanua. Koe mea whai pita koe ha. Koe ki lere whakaholo mui rewa aia. Ku pau ke whai ki sio i ki mui. Sio ki mui ka mami. Mo teti. E whai rewa alo ki whakatotolo ia. Ke mahino ko hai. Ko hai ta mai mo whai e. Pa koe alatu puka e mea e pehat. Koe api na e lotu. Koe api na ia e ha. E whai rewa hono tālanga i e mea koe ia. So? Tohua kou o whaat ka koe. Mana tui ma beko laivi o te ke whanau ke ita mai pe te ke oho mai ke tā iau. Sio mai kau ko haha me e lava iau. Kua fu mea pe taha ku te tō whalawhalai atu. O te ke whakakau pe he. Whenga mau pe ke siha laivi ofa mai o tā mai ke te au. Tā mai ke te au ki ta pōtala no. Peko mea na ku lave kai pita. O ku ongo ke lo tohe koe tangata tō ngau o ku whakaapa-apa. Hei kai ke lava ke o mai whakapoit kare whakapuri ke hoku mata ka urea po tā palasia ai ka kai o ku kai ke uwata tau mo nau tō. Ai ka kai neongo ai tō hake ahai mo ne ki poini i e whare area mo ne ha. O kai ke uhinga ke nofo ai o lo watuki ai pete ke oi vai hangahi rea o ku tae whiunga ka nau tō. Do you understand me? Ki whamape me. Okay. Ta kona uksio mai pia pita. Pita? Okay hen be? Ko ila pita o ke hu mai ake ha Facebook ha taha Pita? Ki whamape he mai be? Okay. Tausai kona ko usio atu pe. Ta ne ke inu vai koe ke lahi hoi iwi. Ka mantui. Ku pape ke mapulu wawe koe saapate au. Ta kuwhia maa pe ke ha. Ke hu mai pia ha. O mai e mea ko tala e pita koe loi. Ai ha whakamooni. Tala noa mai ke tau whe mai no aki. Koe mea pe. Inu. Hata ki foi fasi. Ka tau mātuku. Patuku o mō fasi o ko mō mena whai ko mau kata i ki mau tau he Facebook. Hoi. O tau pulu wā wewe koe ke fumau ingai ke tau. Koe ke tau mai ke tau mai hono kofe IKAI. Please. Tau mai ki heni. Ko mo mea ko whai koe. Whaka ai ka mau toki. Pita. Ai ma ke sio ke nau mea ko whai pita. Sa mai ke nau mea ko whai pita. Oi ya we. Ko ha mo favor. Ko love song pe koe. Ko te ke kau koe mau laivi si. Pe ha tau ko he foi vau pe mai Hawaii. Love song e na ia. Love one another. Tamai e hoa ke ta e voi ko pe ko love one another. Ai, chi, take, alu. Ai, ba. Woo! I can be happy. Be happy and enjoy your life, mate. When more win you no. I'm si pe fa no mai. Awe. Ai. Wee! Take. Ai. Tu wa mo kata. Si tampa pune matapa. Nani ko ea Lalo lagi FETA'AKI anai Tuki. Pita, come to me as your brother.
te koe pita. Pita Pua pua, wawe. O kawe ai. Si o kuroto, o fusi e kupuka koto moroto. Ke whakama oni si e ke kukulamo. Moki whalahaka mai ke tau. Tako pana, tako e moana. Hina hina ni, i e kirisi tala. Pala taisi e kuno foki mama. E puke ni matine, amona e mata. Tako pana, tako e moana. Hina hina ni, i e kirisi tala. Pala taisi e kuno foki mama. Puke ni matine, amona e mata. Mariela, Mariela, Mariela. Koe moana, koe hine hina nge, e kirisi tala, pala taisi e kuno foki mama, puke ni matine, amona e mata. Oh ya we, sai koe ngatanga esi e tau ki laivi. I he whiawhini, o ku wai ofalahe ka ki mautoro, Mou katak whamemore pe, ka pau kua harea e tō ki tua. Pea mou katak whamemore a ngiau, koe hango e lau kua e mea koe vare pe a whanau, Pea ko koe whamemore pita ka te koe, pita, sio mai hoku mata, whamemore iau ka pau kua harea e tō hat ka te ke wheituna. O ilo pe koe fu tangata lahi koe, o ilo pe koe fu tangata lahi koe. Pea ku tala pe ia, tala pe ia e hingahi, social media, a ho asi o kai ke toi tau ho asi ko ho asi be au ko praise the Lord be fafitai be ha mo ha. You are the man Pita. Te o ki le lo wa he ko ke wongongo au hange ko koi Pita. Ka ko pau be Pita ke o atu be afan ki me ke to ni ko Pita. Ha ko te ulo tau ke ha ke to ki ha lu Pita. Ko ku to ko ni ku fai ka ko he TAIMI ni ke to ko ni ko ke fa papa Pita he kai te ke to ka lu. Mana tui mau pe ki whātātā nau talatu, koe tau rea kowe hawhitu o mai tato e tau mātua ha, hako naki. Peka pau te ke whai pe, mea tatau, ha mea whai, e lere vai whakatotolo, ko hai e ne tamai mo ne whae, ko hai, koe mea e koe te tau wiku ki hai. Koe mea ko kore whamemore ka koe Pita Pua, whamemore e ngau masito koa. Koe ko e tue nia ki hai ka aike tokua koe, Tanaki mai fukau front line pe ombi mai fuka kai pe interview hai kai ta os mai no pe to mai ke to black and white pe ta usiat ki tonga ko ki me ko ni ko ki me si o tau tala nga i he time ko to pe a fa ngo fu ki ka ko hange nia pe ko me ko i he tau fu loto pe he Pita ko tau tala da to po to ko fa se sere ko tau tala da to ka Faifekau ko ka ware ko tau tala da to koe me ko hoko te whenga koe ke te poto. Ko kai rewa ke mone lau koe ai kanaka koe ai mātua koe mea. Ko kai rewa ke ilo he pulu. Masi. Koe mea rewa koe te tau iku ki ai. Hau pe kita he tunga ku te iai. Hau pe kita he mea ku te tau kawei. Pe te tau. Sai. Tau ki wha aus pe ke whai whasko ni. Ka mō kātaki o takitaha mātu kua tu whai hane ngā ue. Hunga koe loto apumpong, Are you so ready? Go with Groupon. Sala te kuko e ni ko kaila mai hoku. Kainga, mo ilo, mo kātaki pe. Koe ke uhinga e tau pua kalama. E tau pua kalama tato e honi ke tau to mai o tau hea ka pita IKAI. Ko hoko peo ka pita i TAIMI, o hau peo ai maa pe mo ai pe. O ku hau peo kuia ko tala noa maa peo ka pita, ko hau peo mo pita. Manga e maki po tala noa. And it's up to you Pita, if you accept me as your brother, it's totally up to you Pita. Ka ko hau, ko ofa ka koe masito koua. Whaewa koni wa pia ma Pita Pua ka mai ka usu, ofa ke mo mau ka usu. Kalau Marie lere ya hon.
O puri ki he tonga Alu. Ai api masani Sige ko humay whakamalu. Hey, huk tua. Hala maui ki si Tihi. Pe ike mea Kai tu ke uhiwa Pehe e ku ofa Puna e kulupe pita koe maala ya tu. Puna e kulupe O puri ki he tonga Ai api masani O tua te o whaiva Hala maui kisi kisi Pe ike mea Kai tu ke uhiwa Pehe e ku ofa Inu. Pe ku o te ka wholoto pe O si i to e nā ahe e ku mohe Pari e lai. Na tula o kune tu E kona moe meri e Ka kohoku i nasi Ke u whakawheta i pe Pita, kota ina si ta whakawhetai pe ai os. Tangi hoku lota E lofo haisia E kunonga aku Ka ke whai fatongia O ke inu e hahau Ka puhana naua Ai pa toi leo re rei e. Koe ina si mate Ia oe whonua Ai fuke foi fasoni mai timi usu. Ate fasoni mau Pita Pua ka mai ka frontline ni. Atuan mai kau popo ai tu. Tawang ke mo mau ha aho le le mo afalau mari a hon. Hoko mo mai po kala mai honi ke whakalau mari pe fia pe whakanonga ke whanonga ai kakai. Ongiani O uku mape Mokole ki he langi Ki hamonu E kosi e te mate aki Mano me querer arriba, eh? Vê se vai vetar aí, eh? Aku o te ka wholoto pe O si i te taina ahe e ku mohe Na tula o kune tuwha E kona moe meri e Ka kohoku i nasi Leo whakawheta i pe Tai nasi e pita ta whawhetai pe ai. Tukuange tui mo e Hou'Eiki mai no pere nau sai pe nau tolu. Hau ke ta tolu koe kakai tau e whonua. Come to me so we can feel my heart. Come to me. Na tula o kune tuwha E kona moe meri e Ka kohoku i nasi Leo whakawheta I'm part of a special generation. Kai ngā, ko o wharai kai mō tolu, whamaloa tō mō ngai komen le lei ko tau pek whahe tau ngai pō kalama, pea whatawange pek koe ke hoko pō kalama ke tau tue tāpalasia, mō tupe mō tolu, ai mea koe ka te au, mō kātaki pe, he kua pe ko si pō kalama, pea mensin na hingoa pita pita, ko kore whamoe more atu. Ko kore whamoe more atu, he ku wharea ki ho hingoa, pe ko ho whanoi whaka Hou'Eiki koe hingoa. Ai ko tau tolu, ko ai ko hamea ware, ko ngalo. Ai ko matui whoki, koe whaunta koe, pe iwa, koe tangata lahi koe he. Pe ko uilo e mahu koe si ui ka te koe, mahu koe, mahalu ko siya ngai hingoa. Ko mea ko uwhe mahu koe ke tā mai ke tā tala noa, ke uilo e ngai huafa ko whakahingoa koe.
na ko pala tau he ta ko os whakahuafa koe ko hai. Ko inga koe talo por kalama koe tui pe mo Hou'Eiki mo ai fu mea koe tui kia Tonga ko toa pe tau ngā we e whanua Tonga. Ai koe mea ko gisio kia TAIMI ko mea ko fuwhe mawai ki ke tā mai kia te au. Tā mai ke wilo na ko sia ngahi lelei ko atu he Hou'Eiki mo no pereka koe ka usi pala to au he ta koe ko os whakahuafa koe ko hai. Ko mea ko ki mai kina he gurea kia te koe. Ka kono whalufua ko o whalahi atu ki hoki mata pita, ko o whalahi atu a koe, o whalahi atu ki ho kau flanlai ni, kau flanlai ni mata e reia mo tō me kau flan to a moen. Si, koe tai mea unau whatete mai ai he ope oua, ai e mahi no mo e tō atu, masi ko whamalo atu hono, ko whamalo atu ka motolu e kau flanlai si ono whataki o pita, Ko ngoi e pita maa ngā ko mo si fataki haka pita. Ke fataki haka pita yo alo tuku he. Masi ka mo ngari vare motori lalo he. Whingai ke mo ki ao si. Wake up people. Wake up. Open your eyes and lead and see. Ke mo il ho mo mea gufai. Mo Hau kwa si su kei mohe kawa ko. Pepe si su wesi na mo he. Ala si su fai ngā we. Hau. Fai an pe mo he. Kau flanlai ni mo koe kakai koe ha mea vare koe ha mea vare au ka pau ko mo loto ia ko tau tolu koe ha mea vare ka kou ki mahalo ko mo teke ko ilo ko os whakahuafa ki mo tola ngai ingoa ko mea ko mo ki mei rea ma sei o ku kai ke mo to pe mai mo to kwa kakai ksio at koe kakai po mo tui tatau malo o fe ai ko mea ko kore tai Pita Pua ka ke mau e mea ko ni tā mai ka teo ke uilo e anga hau tuunga mo mea ko toa i he pure anga mo whare tui mo whare Hou'Eiki ko ke uilo ko whe mea ko mono i koe ki ai na ko si rea toa ka hawafa ke pa ke tihanga mai o whanai au ko uhi ko kurea kai ki ko kurea tai iloi ko mea ko kore toa ka ke mau e mea ko ni o wha mai o si whetu taki mai ka teo ke tatala noa ke uilo e ngai pa koe mea taha pita Os time ke aru ki tonga whiri whare area, koe whukau mui pita. Woo! He kai te ke toi hela koe ke alo campaigni. Koe toi peho ina koe ko sangaton pe koe ki loto ki whare area. He wanga swat ke whukau mui na ke pe mai koe toko whia whukau mui. Toko lau, miliona koe pe whia whukau mui. Ka ke whiri whare area, he kai te ke toi hela koe more paanga. Koe whoi pia pe kakaia, Koe mau loto ko pita ke pua ke hoko koe whakafofonga ko whea koe whitu ke hau koe whahenga whia pita ke lotoni po ke tari mai be alo whakawhiri whare area ke more ai ho ea ke more ai ho ke whakaonga i ho poto mau ia he taimnahi uksio koe pongi koe whiafi siu ke whoi pua kuhange ho polo kalamau ia koe mau whatahi tolu koe sopu mau pe hatu pe ki tahi uraki tahi ua tahi tolu pe au pe o polo kalama tahi pongpongi ho tahi fiafi ko whakapapa watu ka ke alu whare area he kai te ke tō koe ko talata inga koe he ke whukau follow ana toko miliona pepe te ke tō ko whukau mui ana ko lau miliona ko foi tataha pe ko ela he sea po hai minister te pita ko kore tu alu ki ai ke aunga hopoto ai hoi vi ke au mai whare area, pe te ke au lewa o sio ai pe wanga whewhe ngā wei loto whare area. Tuku e mau e information, o mai a puhi he kai kehe ngā wei whare area. Aru ki Tonga, whiri whare area, au ngai hoi vi, au ngai e more ho, au ngai, Monofu aku, o whaka mautolu, tau toksia kau aro aha me ke ukai, ta koe rea ai koe fumea lahi ko, more atu e vai, more atu mo mea kotoa, God bless everyone. Hope you all enjoy your Sabbath day tomorrow. Of at ke mau kau fa fofonga. Tau toki live time. Bye everyone.